We are here again. Favorite place. We're gonna eat here first and then we're gonna watch Avatar after. Yeah. So thank you, Elrita, for taking care of the kids. It's kindergarten house today, tonight. Ja, Now the house is like kindergarten. kindergarten. Yeah. Mm. Harigid yung ilong ko guys tumutulo. Mm. So, dito kami may ano pala sila, may soup pala sila dito. So, try natin. Pero yung meat is pork. So, ito para sa soup yata to. Ayan. Yes. Uwi tayo sa order. Nagtubig na ako guys. Baka mamaya wala kasi silang urge. Doon ako bibili ng urge sa Chino. Sa cinema. Here you go guys. This is the soup. May coriander lang. Ayaw ko yan. Busy pa. So, yan. I don't know what is this. Culture is. Oh, you know what it is. What you have to is. Pesos this one. Maybe this one, right? Ano ito siya? Mhm. Oh. Hmm? Kain pala guys.
finish guys. Busog. Ayaw busog. Gonna bake. Let's watch movie. Avatar. Hindi ko siya naubos kasi parang may atom siya ng baboy. Hindi ako kinakain ng ano. Manok. Patay ng manok ang kain. Ang baboy hindi. Dong, I think I get old na dong because my eye bags is really visible. So, do papang have eye bags. No? Getting old. Gutom. Empty. Hindi makakain kasi lahat din yung nasa plate mo. Okay guys, see you later. Aga pa kami guys. Maglalakad-lakad muna. Dito si date. Eating movie time. It's nice that the tree sit. Harry, you hear me? Arbayo. Oh, yun. It should be nice if all the tree. Men jag ska bort lift. Ha? Ska bort lift. Yeah. Cute. Bukas pa yung Asian store guys. Nakapag-grocery kami ng ano, konti. Okra lang sa mango. Mango at cookies. That's it. So, punta na kami sa gym. Doon kami nagpap sa gilid talaga. May oras pa. Kailan kami. Para get this go. Kaptin sa Baltan. Ano yan? So, string out. My goodness, sorry Mar. So, dito kami park guys. Oo. Yan ang Chino. Cinema. Chino. Kami ng konting snacks guys. Namuya ang snow. Snow again. It's big, oh, like cotton. So guys, not good by 2022, soon 2023. Yeah, soon 2023 in Philippines. Det kanske var längre tid. Eller kanske det är ju färdigt för det är ju 7 hours.
må se på. Nei, jeg vil ha. Se nå. Jeg tar bare